kgoletsile jalo mui ha re le le tsena tsa batsa dipapadi a ke thegolo ka papadi ena ya bola maoto re le kola jole he tsentseng ditlaleo tsentseng di tlhela jole he continent ena ya Africa di supa hore kgolelo ke batlang e le matla ya hore bomampudi ba African Football League e leng sehlopheng sa kwalo lapena ya Africa Borwa Mamelodi Sundowns ke mane mo teng he ba tla tswang jole he ba ntse ba eme ho bona jole e le hore ba tla sireletse jole he sekola sena sa bona ho fihlela jole ka selemo sane se tla ka sa 2025 hobane dipapadi tsena ke mane mo teng he di tla hleng di tlo tshisiso jole he morao mme o bona itselo kapa ho hlahelletse jole he lebaka le entseng hore dipapadi tsena di tle di tshisiso he morao ke hore CAF jalo ka le bona balaodi ba papadi ya bola maoto ka continent kena ya Africa ba ntse ba sebetsana jole lo ka eketsa jole he dihlopha se tla ho nka karolo tlhodisano kena ya African Football League kwa continent kena ya Africa. Ari sheba jole he sehlopeng sena sa naha sa Bafana kampong ya sehlopha re bona jole ha ile hore ha jole ke na Bafana ba ntse ba tswela pele ka boitkisetso ba bona bakeng sa papadi e le hore ba tle ba bapala kgahlanong le naha ya Congo Brazzaville letsatsi la sa ka mane ka Nelson Mandela Bay Stadium ka mane ka bega ka hora yani ya botshelela e le dipapadi tsena tsa ho phukeletsa tsena tsa 2025 AFCON wena muhim a re sheba jole he ditabeng tse ding tse di etsala wena muya ka motle re sheba jole he kwano province ya Free State papading ena ya rugby tsena tsa rona tse kono tsa lapeng local slacker mnandi kanjalo tebeng tsa rona sa di cheetahs ke mo teng se tlhotsweng jole he ke sehlopeng sena sa Emerging Island e le dipapading tsena tsa bona tsa hotela tsa Toyota Challenge a re sheba jole ha ile hore sehlopeng sena sa Emerging Island ke mo teng ba bureditseng kapa ka tlontlolla Toyota Cheetahs ka dintlha tse ka bantse 33 ho dintlha tse ka bantse 24 papadine papalla jolo ka mane ka Toyota Stadium Bloemfontein mantsibeng a letsatsi lane la maobane. A re ntse re hatela pele wena muya ka motle ebile re fetola jole he Mphalane papadi ena ya cricket le ka sheba jole he papadi tsena tsa Cricket South Africa T20 Challenge tsa sehla sena se setjha sa dipapadi sa 2024 mo 2025 mme re lokola jole he sephetho ho dihlopha tse re ka netehedile tsa papala jole tsa la mabane Titans ke mane mo teng ba hlotseng ba hapileng papadi ya bona ka dirane se ka bantse 94 kgahlano le hlopheng sena sa Gold Rush Boland mme hlopheng sa kwano lapeng province ya Free State High-Tech Knights ba hlotse jole ke hlopha sena sa DP World Lions ka dirane tse ka bantse 47 kaofela. Hollywood Bad Dolphins ke bona ke mane mo teng he ba ipona jole ba hlotse jole he ba hlotswe ke hlopha sena sa Northwest Dragons ka dirane tse ka bantse 43 kaofela. A re sheba jole he ka dipapading tsena tsa mohope wa lefatshe tsa basadi e le tsena tsa T20 re bona jole ha ile ka parka ka jole kampong ya hlopheng sena sa naha sa mafumahadi mo teng di Proteas ba entse jole he mosebetsi o motle papading ya bona letsatsi lane la maobane me Afrika Borwa e ne itiane jwalo le naha gina ya Scotland ba retsana ke mane mo teng ba ile ba esora jole he ka bohaleng mo teng ba hlotseng jole he naha gina ya Scotland ka dirane se ka bantse 80 kaofela. Moilapeng di hakana tsena ditaba tsa dipapadi tseo go ne fere nakong yona jole kena re ya lebo ha re bela hape re kopana jole nakong e tlang.